Bok svima, ja s vama i dobrodošli u moj novi video. Danas je sa mnom moja sestra Ana. Eto, nakon dugo vremena se vratila na kanal i pošto se naši stilovi dosta razlikuju, danas sam joj odlučila dati priliku da mi izabere 3 različita outfita. Ja mislim da će ovo biti dosta zanimljivo i da ćeš mi izabrati jako šarene outfite. Imam osjećaj da će biti jako šareni i definitivno neće biti ni malo u mom stilu. Ali eto, zanima me što bi mi ti izabrala, jel bi ti onak voljela da se ja počnem drugačije oblačiti? Da, jer Eva skoro svaki dan nosi crno i samo crno. Pa, Crnu majicu i traperice, to je sve što Eva nosi. to je najbolje. Da. Danas ćete me vidjeti u 3 različita outfita koja nisu ni malo u mom stilu. Tako da eto, bit će definitivno zanimljivo i nadam se da će vam se ovaj video svidjeti. Tako da možemo odmah krenut, a ti se baci na biranje outfita. Može. Zdravo opet, ja se nalazim ovdje ispred Eminog ormara. Sad ću krenut sa gledanjem svih Eminih stvari i izabrat ću 3 outfita, kako smo već rekli. Prvo, ja sam već uzela svoj ovaj remen koji definitivno želim da Ema nosi. Jer Ema apsolutno nikad ne nosi remene. I to je prva nije stvar. istina, ja ponekad nosim remen. I to je jedan jedini remen koji je crni, opet. Zato, krenimo. Prvo, želimo neku majicu ili nešto. Ema ima dosta stvari koje mi se sviđaju i ne sviđaju. Naprijed, jedna stvar koja Ema obožava, a mi se ne sviđa, je ova jakna. Ne, to je bunda. Bunda. To je jedna stvar koja mi se ne sviđa i to definitivno neće. Ne, iskreno ta bunda je onak predobra. Da vidimo. Znači, možda ovu majicu Ema apsolutno nikad ne nosi. Slatka je, ali ne znam uz šta ću točno. Mislim da sam tu majicu obukla onak zadnji put prije 2 godine. Da. Vidjet ćemo ako paše nam uz što. Znači, imamo kombinezon. Što bi moglo biti slatko prilično ako... Ok, to mi se čak sviđa. Znači... Ako neku majicu ispod i... Da, inače ja ne bi stvarno obukla majicu ispod toga. Ali znam da ti bi. Ja bi iskreno. I bilo bi super da Ema ima... kako se to zove? Ona majica sa... Dolce Vita. Da Ema ima Dolce Vitu. Mislim da ne posjedujem nijednu Dolce Vitu. Pa ne posjeduješ. Jer stvarno ne volim Dolce Vite. Znači, ja ću vam otprilike opisati što želimo i kakav je moj stil. Moj stil je više 80-te, vintage. Jako šareno. Da, šareno, inspired, dok je Emin stil crno, Još malo crnog. Da, još malo crnog i onda malo Instagram, bunde, prilično modern. Ja trenutno nosim ovu majicu koja je žuta, očito 80-te inspired, dok Ema više ima modernu odjeću, svu, i više prati trendove, bundu nosi. Ja ne bi nikad obukla ovu bundu, a možda neku ljepšu bi. Ja ti sam kažem, ali inače ti odjeća nije užasna. Ok, Mislim, tvoja odjeća imaš dobre stvari, ali neke stvari ja nikad ne bi obukla. Zato želim napraviti nešto što Ema nikad ne bi obukla.
vjerujem da će biti modern, ali u isto vrijeme vintage look zajedno, ajmo reći. Nešto tako želim. Na primjer, tu sam već jednu stvar sabrala. Su Emine mom jeans. Mom jeans. Koje mi se sviđaju. Koje nosim jednom u pola godine. I dobro ti stoje. Dobro, ali jako rijetko ih stvarno nosim. Dobro izgledaju. Zato mislim da ovo definitivno će biti za jedan outfit. I da, ovo mi je jedna od najdražih stvari u Eminom. Ja sam baš onako osoba koja voli samo uske hlače. Ja baš ne. Ok. Zapela je bežalica. Ok, znači ovo bi moglo raditi. Trenutno je prilično vruće vani, zato ne znam hoćemo li ovo nosit. Ali ova majica je dobra. I možda nju iskoristimo. Onda znači sad idem još pogledati šta sve ima dolje u ladicama. Onda se javim kad izaberem jedan outfit, pokazat ću vam sve. I Ema će ga naravno isprobati. Ok, našla sam sad tu neke stvari, pokazat ću im. Imamo ove mom jeans. Naravno, to sam već rekla da mi se sviđaju. I onda za majicu imamo ovu tu Cry Baby. Ovo će biti više basic outfit prvi. I zato ili ovu majicu ili drugu bijelu majicu. Ovu tu Paris. I onda naravno još accessories, lančić, gumica, ovako na ruci i idemo. Iskreno, znači ovaj outfit je stvarno okej. Vidiš da je zapravo dobar i da ti se sviđa. Sam outfit mi se baš sviđa. Jedina stvar koju ja osobno ne bi stavila su ove naočale, jer inače mi nisu baš onak lijepe. I dobro, to je samo accessory, možeš, ali ne moraš. I ovi tu gumice za kosu na ruci, onak fora je, ali nije nešto što bi baš nosila onako po vani. Ali sam outfit i traperice i remen, majica, jakna, sve ostalo je stvarno super. I sviđa mi se. To sve. Eto, čak bi obukla nešto ovako. Obavezno u komentare napišite ocjenu za svaki outfit, tak da. I koji vam je najbolji. Iskreno izgleda stvarno slatko, tak da. Meni se stvarno sviđa. Eto, vidiš Wayne. Ok, dobar je ovaj. Oh my god. Ok, to je bio prvi outfit. Mi se svidio što je Wayne. I sada će biti drugi outfit. I još potpuno nisam sigurna što će biti, ali sada ću vam pokazati. Mislim da će biti prilično cute i želim da treći outfit bude naj-extra i tako. Zato, ajde, krenemo na drugi outfit. Next. Thank you. Next. Sljedeći outfit.
Ok, ovaj outfit onak, ja ga osobno ne bi obukla i ne bi si to izabrala, ali evo sad, nije tako loše. Sviđa mi se hlače i majica, jedino onak, ovo šareno kao remen je malo čudno. Tak, sviđa mi se ovo svjetlo rozo i ova gumica za kosu mi je preslatka. Ali inače sve u svemu, skroz je okej. Jel ti bolji ovaj ili prvi? Mislim da mi je prvi možda mrvicu bolji, samo zbog ovoga. Ali ne znam, na ovom outfitu mi se više sviđaju ove gumice i to što ima malo rozog i ovi na lančić naušnice, to mi se malo više sviđa na ovom outfitu. Ne znam, onak, ali cijelokupan outfit mi se možda sviđa mrvicu onaj prije. Ne znam, iskreno. Meni je ovaj. Meni je taj. Da, meni je ovaj draži. Za sad, oba dva su okej. Oba dva iskreno izgledaju bolje nego što sam ja mislila da će biti. I eto, sada također komentirajte za drugi outfit ocjenu od čeg, nismo rekli onak od koliko do koliko, evo od 1 do 10. 1 do 10, da. Outfit je. A sad je vrijeme za outfit broj 3. Ok, ovo je bio zadnji outfit za danas. Nadam se da vam se sviđa. Ovo je više glam outfit sa futuristic. Pa iskreno skroz je fora. Back to the future, ajmo reći. Jako je neobično, ali fora je. Pa eto, sve u svemu ja mislim da si ti to dobro odradila. Obavezno nam pišite u komentare kako se vama sviđaju ovi outfiti i koji vam je najbolji od sva 3. I ostavite like ako želite vidjeti još videa sa Anom. Obavezno lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Bog svima i vidimo se u mom sljedećem videu. Bye bye!